Aj ponovno. Šta onda teško napraviti? Dobro. Sprdanje iz košarke i iz sopara. Kako se košarka baš ne igra. Šta? S koljenom ne igra, s ovog protivnika. Šta se? Još, dalje. Opet, pošaljati se. Dalje. Opet idem sam. Dalje. Zakucavamo. Dobro znam zakucavamo. Stilski dobro. I kontra, ok, dobro. Dobro. Dražan isto zna igra košarku isto, pa kako ovo baca loptu. Ko izbacio? Šta na to pokuša? Ma, da, šta se košarka ne igra. Šta fajn. Dalje. Kuković. Šta Kuković ne igra? Ispred mega zvijezda s lijevom rukom. S jednom lijevom rukom. Ne, dalje. To je samo kontra, rukometna kontra. To je rukomet. That is a handball. Dalje. Opet. Podava. Pokušaj podava. Assist. Dobro, assist. Drexler. Jordan in transition with the slam. Beautiful move. U.S. scoring the first 11 points of the game. Here's Jordan. U.S. foul ball. Here's Jordan. Kako to treba? Here's Jordan. Unusual to see Box. Patrick Ewing leading the fast break. Box match. Gets it to the right man. Best finisher in the league. Treba sad boksački nokauc. Zakucati se.